kwanza image ni iki voilà image abantu bishi batacu basigura ariko image ni ukubaho kumuco ukubaho kumuco gufise ico gusigura muri sinema umuco utadoshobora gusigura mu isanamu yawe uzoburi kuri abesha abantu bari kuri abasinema kwa sinema ni ikintu ku buryo umuntu wese akibonye abona ko ari ukuri mu Burundi tuzi ko umuntu umumuritse amatara akaboneka isura biba bihenze nta gitutu kiri inyuma biba bihenze ariko ibyo byose kuri Jemba mbona n'amakosa kubera igitutu cyafise akamaro kanini muri sinema iyo nabigira kubera babona ubwiza bw'amaso yabo ariko atayica bisigura akavuga ati uyu muntu ngize guce ngo casa neza ariko ntasa neza ntacu bisigura kuri sinema irebra afite inzobe nziza ariko ntacu bisigura kuri sinema afite image harabamo irebra kumenya ama detail y'ibigizwe amasource de lumière ariko harabaho no kumenya ko habaho na creativity umuntu akavuga ati harimo ibintu birimo si ibintu byo kumurika umuntu ngo paka bamubone et puis cyo tugenda aho niko navuga muri ya sinema twifuza gukora nziza ishobora kuba international ishobora gutwara ama competition y'amasinema ari uzakenera ibintu bisusa nk'ivyo babonye ku murango name ku murango babonye hanze hasa nk'umusenyi ikintu bitata kusa nka John bijya gusaba ko rero n'indani interieur no haza kuba hasize baragera haza kuba ibintu bigomba gusa nka John amatara agomba gusa nka John kugira iki ivyo babonye ku murango tivyerekane ko hari ahandi hantu bagiye nkuko n'abazungu batagira umwanya wo gutera commentaire usanga batazi sinema n'abayizi ayizo commentaire nyine bogira ariko kubera twebwe abazungu ntibadumanya guteza commentaire ubundi sinema iramuryohera utayizi nawe iramubihira ahubwo mbakeneye ko dutandukanye ibyo bintu byari byo kuba vuga kino kibuga ntuvuga icyo uzocishamo YouTube YouTube niho bashobora kwemera ko ushogira commentaire nawe nta tuzibe bakwemera kugira commentaire yego ni demo ni YouTube kabisa bakwemera kugira commentaire ariko ngizi filme zo ma festival abakinnyi amafilme babona ko harimo ma sinema rero iraba wa munyagihugu hari akunda inzobe abakinnyi kura mukobwa nyine ateye neza tube turakakonta abakobwa bateye neza inzobe z'abakobwa no tube turakakonta histoire niyo mpamvu nivuga ati chaque color kure yose nshiramo lighting yose nshiramo hariyo emotion bashaka guhereza abantu revre niko iyo emotion bamaze kubona ko vyirabura ntibo ubwabo bamenyeze nzobe bakiyakira niyo mpamvu umuntu akubwiye ati umuntu wese yashuye kuri abasinema yo muri screen zara muryoheye basanga umuntu ari professionnel ariko twifuza ko iyi si turimo nayo iba professionnel bakabitahura afite byakabaye nka sinema zacu umuntu ayiravye ntabone ko hari n'itara rimwe ahubwo amatara arahari gusa ntavyo bigeza amya ko ari amatara sisa afite niyo bavuga ko ari kinyoma umuntu akibonye akabona ko ari ukuri mu mpande zose mu nyandiko bitegeza kubuko kuri image bitegeza ko izi sinema zo kuri YouTube hari abantu bataziraba byo robizi kuri YouTube bafise uburenganzira bwo kujudginga ariko hari aho badafise uburenganzira bwo kujudginga n'izo sinema z'abazungu nta burenganzira bwo kujudginga nenda kubazi kuwa mbere mu gukora ikintu n'ibikosa Capital Center, where hard work pays off. Yellow ladies and gentlemen, nibaza yuko mumeze neza twari dukumburanye yamara ntabwo dushobora kubicisha irungu tuba twagarutse gatanu kuri gatanu ino ni Capital Center mu kazi ka buri munsi aho tubashikiriza ibinabiriya mumaze kubimenya yuko ni vya biganiro byubaka twamenyesha yuko ku rundi ruhande tuba kumwe na Capital Sound muri production ni ku ruhande kandi rukomeye rw'umuziki haba kuzamura impano izina ziriya haba kutwegera muri studio tugakorera indirimbo zifisaka novel utosanga handi hantu na hamwe yamara kandi tugohereza ama videos n'amaforoz utabona handi hantu na hamwe tugagufasha guhimbaza imanza neza zabe z'ubukwe y'amamarianje amadote n'ibindi tumaze guhinyanyura n'indirimbo zitari nke biciye kuri Jacques Satana babwiye c'umuziki murabe hasi tuba twanapininze bamwe mu bantu bamukeneye kutwitura muri bino bikorwa ku rundi ruhande dufise Iseka Films niyo tumaze iminsi tumaranye igihe tuyaga ibinabiriya nubwo no ku rundi ruhande biba bihari tuvuze uko tuba twinjiye neza na neza mu gisata ca sinema ari naco nebaza yuko umutumire twakiriye mu kanya gato ariko atari gato cyane tugiye kumarana tuza kuyaga ko nk'ibisanzwe ndamuha ikaze hanyuma akagira ko abidondora murakoze
amazina Simbo Aristote Yeneme yeah nkaba ndi DOP DOP aka kajambo uziko ndi mu bantu bakavuze inshuro nyinshi ntazi neza na neza ico gasigura yewe gayo nagufunze nkunda kwivugira gusa ngo DOP nkumva nk'ibintu by'umutekinisiye biraho simba nzi neza na neza insiguro DOP au majambo aramvuye ni director of photography umuntu abajeje kuraba ikintu kijanye n'isanamu cyose muri sinema kweli wow niwe usanzwe ubijejwe muri Iseke Films cyangwa ubijejwe no mu bindi byinshi ya mu bizima usanzwe nabigize umwuga kuri jewe nyem no mu Iseke Films ndiko kazi jejwe mu DOP yego DOP birumvikana impamvu ndanaryohewe no kugutumira nukubera ko uno munsi muri cinema canke muri kino gisata mu Burundi abantu benshi bariko baragaruka kukana kavuga ngo uravye filme harabaye evolution uravye amastory bujya kogwa hose bariko baratera imbere ariko noje kuraba kantu kitwa amasanamu haracarimwo agahazi uyu munsi rero wewe nakuzanye nk'umuhinga kugira udufashe kino kintu ese nk'ubu umuntu avuze ngo filme ikozwe neza kuri no ruhande wewe rukwega ni filme yo bimeze gute icyo no gisigura mu buryo bwinshi ariko iyo bavuze image nziza kwanza image ni iki voilà image abantu benshi batacu bayisigura ariko image ni ukubaho k'umuco icyo bitwa image umuco ataho hari nta image hari ukubaho k'umuco nicyo bitwa image bisigura iki rero image umuntu ushaka gukoresha nka telefone y'agatoroshi ukabona image ariko icyo bitandukanyeho icyo uvuga ati karite ya image image nziza zirabaho niyo icyo uvuga karite ya image ariko ziri mu bice myinshi hariyo image uvuga ati image iri cinematique cyangwa iyi image niyo nokoresha mu documentaire cyangwa image niyo nokoresha muri mariage cyangwa ni image nokoresha muri quartier n'ibyo rero urumva ko image ni ikintu cyagutse cyane ayo kuri jewe nka DOP image muri cinema mbona umuco n'icyo usigura umuco hamwe n'icyo usigura ibiza gukurikira karite ya image kamera n'ibikora bisigura ngo ntibishoboka nk'uko kantu ka kamera uvuze umuntu akaba afise nka kamera nziza ariko kwa kuboneka k'umuco kwa kuntu umuco wubatsemo ugasanga abitanze nabi birabaho burya umuco ukubaho k'umuco gufise icyo gusigura muri sinema umuco utazoshobora gusigura mu isanamu yawe uzoba uri kurabesha abantu bari kuraba sinema kubera sinema ni ikintu ku buryo umuntu wese akibonye abona ko ari ukuri atabona ko mwamubeshe batabona umuco wavuye hariya avuga ati uwo marayika avuye hehe tutamubona ariko ni cyagiye ushobora kuvuga ati ujya muco wavuye hariya biraboneka n'iryo atari hariya ariko byanyaje ntabwo aba ibyo hari yandi matara aba witishije kugira ngo asubire iryo tara hanyuma iryo tara wateretse ngaho rigire isiguro muri sinema ni ryari rero wa muco ari wo numvise uhurira ko kino kintu twita image uba wakozwe neza nshaka kubanza dusigurire uburyo uza kuba umeze neza kugira abantu babyumve hanyuma twanduruke dushika rero kuri filime za hano ya mico irikira ko gwa gute wa muco bawurema gute ese uwo bariko batanga hano ni ukeneye kuko nkawe numvuri n'umu DOP urabizi urashobora gusanga nk'ubu nk'akarorero nk'uburyo muri Gabo look yaho nkasambira uburyo hasa ugasanga mu Burundi ntabwo ariko hasa niyo mpamvu ushaka ngo uze kudusigurira bivanye n'ikibuga twe tuko turakoreramo hakenewe umuco wa ariko ubanze umfashe mu kunyumvisha wa muco bitandukanira he uba wabonetse gute hano hakenewe uwa reka maze mvuge kwanza ibyiganje cyane ngaha mu Burundi mu Burundi tuzi ko umuntu umumuritse amatara akaboneka isura biba bihenze nta gitutu kiri inyuma biba bihenze ariko ibyo byose kuri Jemba mbona n'amakosa kubera igitutu kirafise akamaro kanini muri sinema cyane gose igitutu kirashobora gukenerwa muri sinema of course igitutu ni ikintu cy'akamaro kubera
iryo tara washize ngaho ni ikintu cerekana ko byanga byakunda haza kubaho igitutu inyuma abantu bose barabona ko muri decor yiwawe hari itara iri ngaho ese iryo tara nta gitutu nyene rifise iyo cyagira igitutu babisigura ko abantu wababenze ntabwo ari sinema ikirabo bisigura n'isinovuga ngo hariyo bitandukaniro byo muri Afrika n'ivya Etats-Unis kwa kubera byose bisigurwa nisho no kwitwa temperature ikirere kiri ngaho hantu bifuje kukria emotion ngaho mukeneye ahantu hari emotion tuvuge y'urukundo aho mbega zoba hari umuco umeze gute hari gusanga mwakenye decor tubuji twinshi yego nega hazokenerwa amatara atukura ahubwo azokeneye ibintu bigomba gusa nayo mabuji nyine ari ngaho kumbe bikire emotion ku muntu reka biravuga ati urukundo rwa ruri ngaho ruraryoha ariko ari gusanga hari utubuji ngaho ugasanga bakwisemwo amabara atukura hariya ama backlight kubera ko maybe ariyo bafise nk'umuntu akaba agenda na matara nimba ariko natabwiye ko avuga akumva ko ahantu hose ageze ategerezwa kuyatsa ariyo nabigira kubera babona ubwiza bw'amaso yabo ariko atayica bisigura akavuga ati uyu muntu ngize guce ngo casa neza ariko ntasa neza ntacu bisigura ku sinema irebra afite inzobe nziza ariko ntacu bisigura ku sinema aho rero wowe nyene projet wo guhitamo kavuga ati eske mpitemo igikino koresha yego c'est ça nukuvuga ngo abantu benshi mfatiye ku bintu ko yasigura bicara bazi ko canke menga bashaka kuvuga ngo filme ibona filme umuntu afise inzobe filme ngo afise freshen ko ati ni ibona mugaje ntemo akantu ko kuvuga ngo umuntu ashaka kumwerekana wamugane wawe bivanye wacanye amatara yamwerekanye ukundi kuntu ugasanga byo wabigize uko kubera ko bijanye naho hantu canke bijanye na ya temperament ariko ravuga canke kure ama emotions ubukene aho hantu bisigura ngo haro image ko dushobora kwita ngo nimbe kandi yari nziza of course nk'ubu ndagwe nk'akarorero nk'umuntu ari nko mu nzu ahagaze mu muryango iyo image umengo byari biryoshe umuntu aje hanze akayifatiraho ariko biryoha kurusha umuntu ari mu nzu akayifatira babona igitutu gusa babona igitutu cy'umuntu gihagaze mu muryango iyo onya ibiri artistique kandi umuntu aza kwibona avuga ati mbega umwiji muraha umuntu aboneka ariko ni kanakanu kari artistique en fait image harabamo livre kumenya ama detail y'ibigizwe ama source de lumière ariko harabaho no kumenya ko habaho na creativity umuntu akavuga ati harimo art ibintu birimo art si ibintu byo kumurika umuntu ngo paka bamubone et puis cyo tugenda aho niko navuga muri ya cinema twifuza gukora nziza ishobora kuba international ishobora gutwara ama competition y'amasinema ari art nibaza yuko kabisa umuntu twari twabazaniye muri ko muravyumva ni wa muntu bakubwira ngo ni DOP nyene ko mva yuko ari mu DOP ariko hari ahantu ntanyuzwe nk'ubu kuko wavuze mu kantu kajanye na lighting kumoreka amatara kugira wa muco wavuze ubeho nk'ubu reka ntange ndabe nk'akarorero nk'igihugu nka Nigeria uburyo gikeneyemo lighting iyo twari tuzakuba dukeneyemo hano mu Burundi ubanza kuraba kwanza twebe igihugu cacu kiri vert kifite ibyatsi bya vert byinshi twebe aho biroroshe aho bijya bihugu byabo bafise ikintu iri jaune isa nka jaune rero uburyo umucuza ukoresha mwinshi uzosanga wibaza mu bintu vya jaune en fait ntibayitwa jaune bayitwa warm light ni ryo muco waka nka jaune usanga rero wibaza kwera iki iwabo hari umusenyi hari isa nka jaune umva namba wabonye image ku murango berekanye plan general hari misenyi hari inzu z'imisenyi nta kuntu mwijoro haca hera wapi no kuvuga ngo nk'uwo umuntu wari kararondera umuco amine ugiye westaye amatara ukabura kuri tele ya Nigeria ugakora amatara ushaka kurema isi ya vere nkino dufise hano byo hava biguhanga
ya uzokenera ibintu bisusa nk'ivyo babonye ku murango name ku murango babonye hanze hasa nk'umusenyi ikintu bitata gusa nka John bijya gusaba ko rero n'indani interieur no haza kuba hasize baragera haza kuba ibintu bigomba gusa nka John amatara agomba gusa nka John kugira iki ivyo babonye ku murango tivyerekane ko hari ahandi hantu bagiye sesa aho nkunga mu Burundi bashobora kuvuga ati hiver bagaho zo usanga ukeneye tutusa nka blanc nibi buri wamira kenerwa ko si cyane gose ya nibaza ko byumvikana niwe muntu wari unahagarariye iki gikorwa novuga caheruka cyo muri Seke Films intimba ni wari uyihagarariye kuri urwo ruhande turiko turavuga wibuke yuko ama comment yari menshi ngurumva ngo Iseke wari do amafilme ameze ngo imengeraho mirije ngo umuntu ngo mukuyabarinda kuyugarana bakabivuga basa nabayitora amakosa ni ibintu wagize ubona cange nawe byakuguye kuvuga ati bana kano gakosa ndabonye ko kabaye sinzongera no kugakora en fait kumwe kimeze ibi bya cinema nkuko n'abazungu batadumwe ya gutera commentaire usanga batazi cinema n'abayizi ayizo commentaire nyine bogira ariko kubera twebwe abazungu ntibadumwe ya gutera izo commentaire ubundi cinema iramuryohera utayizi nawe iramubihira kanye hajya harya baba bazizya ndimi bisanzwe nkuko yacu nabo nyene usanga baba batuka ati hano hantu ariko comment hajya hora nta mwanya abantu babo nishobora kuja comment kuri Netflix urumva waraga sanamu ngo nibona ka ni cinema siza cinema urabira mwibarabara naga telefone guca siza cinema wicara mu sala ukavuga ati reka nice nda cinema ariko n'abarundi nabo nyenda batahura kubera ntavyo bamenyereye mu gihe utabimenyereye bakuzana ibintu utabimenyereye nk'ubu bakuzana ibintu bivaze na mayonnaise utavyo bamenyereye kubera ikibazo hari n'igihe inzoka zica ziguhinduka ariko nk'ubu biracagorana natwe tugwana no kubatahura kugira ngo bashobore kudutahura ariko waho bigeze turabona ivyo bakeneye tubona ivyo bakeneye bimwe by'inzobe bino by'inzobe ubona bivuze ucura twenga byerekana ko menga ntabwo biri kuri standard ntabwo biri professional hakenewe iki kino kibuga cacu hakenewe gutangwa filme zimeze gute kuri kino kibuga ahubwo mbageneye ko dutandukanye ibyo bintu byari byo kuba vuga kino kibuga ntuvuga icyo aribyo duacishamo YouTube YouTube niho bashobora kwemera ko ushobora kugira commentaire nawe nta tuzibe bakwemera kugira commentaire yego ni demo ni YouTube kabisa bakwemera kugira commentaire ariko nk'izi filme zo ma festival baba bakeneye amafilme babona ko harimo ma cinema rero iraba wa munyagihugu hari anya akunda inzobe abakeneye kuba umukobwa nyine ateye neza tube turakakonta abakobwa bateye neza inzobe z'abakobwa no tube turakakonta histoire niyo mpamvu nivuga ati chaque color kure yose nshiramo lighting yose nshiramo hariyo emotion bashaka guhereza abantu rero niko iyo emotion bamaze kubona ko vyirabura ntibo ubwabo bamenyeze yanzobe bakiyakira niyo mpamvu umuntu akubwiye ati umuntu wese yashuye kuraba cinema yo muri screen inya zaramuryoheye basanga ari umuntu ari professionnel ariko twifuza ko iyi si turimo nayo iba professionnel bakabitahura bakamenya ko n'abazungu ayo cinema bayitwara La Capitale sisi tumaze kuyibona ni abanyafrika naravye agace gato sinayibandanije cinema wiravye imeze nkizi ziwacu yego ububona ari ibi vya hano kweri ziri international ziravye bavuga ati wow ni igiki cyatumye nk'igihe international ko mbona imirima kara n'ibintu biri ngaho bisanzwe n'iki nkabona environment n'ibintu byanga nkijyana kakano wewe wemwe katumye ija kuri scene international nshaka inabwiye bisa ko lighting abari umuco umuntu ashobora gusigura apana babone ngo bagize inzobe ngo afite inzobe ngo muhe inzobe ni umuco babona akavuga ati afite byakabaye nka cinema zacu umuntu ayiravye ntabone ko hari n'itara rimwe ahubwo abona intege n'umuco avuga ati ngo hari itara agacu akabona ni ibintu buzima busanzwe ni kwa kurutembera nyine ukabona umuntu ahantu hasa kwa kundi ateza ko izuba ryatse ameze uko imvura iraguye rero amatara ntabyo wamenye amatara arahari gusa ntabyo bigeze amenya ko ari amatara sisa afite niyo bavuga ko ari kinyoma umuntu akibonye akabona ko ari ukuri mu mpande zose mu nyandiko bitegeza kuboko kuri imari bitegeza kuboko umuntu abona
abona ko ari ukuri no kuva umuntu washatse kwereka nk'akarero yuko uri kuranyagirwa abona nyine abanyagiwe byanyagiwe ariko wowe inbox maybe uburyo mwabihinyanye nubwo imvura y'ibitarekiragwa urumva ibyo nibibaraba nibwo aboshe kuri mwe ariko kuri wowe babonye ko ari ukuri imvura yaguye n'imivura temba ariko sino bacira ubanza nivyo bakuriyemo nivyo twamenyereje kandi turacafise intambara niniya yo kugira tubatahuze sasa nyene je ndiko ndibaza kuri ico nyene ko ravuga tugume muri bino abafana bacu bakunda tugume kubaha iby'amaso yabo aryohererwa nubwo bitoba ari byo cange twemere byiko yuko no munsi bateko turabana cyane dutangiye duce muri ya makanda y'abantu batanga ibintu byiza byo mwikaye ibyo no bivuga mu mici ibiri sindiko ndakubesha nanje ari byo wanje nifuje kubishira kuri YouTube bivaye na nuko ngemba ndiko ndadandaza ari business shaka ko ndoha ama views y'abantu no bavya bindi bamenyereye ariko mvuga ati nshaka kugira ico mpinduye muri cinema no bavyiza kuko ari mu cibiri nshaka kuvuga ati reka nikwegere babantu ni YouTube gusa ni babantu bamwe nibo nkeneye ndabamwe vy'inzobe bakabona babakobwa beza b'inzobe arondera abanye avyo nkabiheza tu ariko mvuga ati nkeneye arico nkeneye guhindura mu Burundi ndi obije gukora bya bintu nyene badatahura mu nyuma bakazobitahura wewe rero ubu ihangiro ryawe nijyahe muri ibyo bibiri ndi gukora the best babitahura batabitahura uraza kubahereza icanyacu amfite batabitahuye hari nzobishira babitahura ariko sinoca mvuga teka suri inyuma kubera birumvikana cyane dufatiye kuri filime kwa tutavuga bagiye bagira ama comment menshi amakuru mfise ni yuko mushobora guhaguruka umwanya n'umwanya musubire mu gikoni muduhiyanyurira ikindi kintu kizima ufatiye kuri ama comment ukaraba ibikorwa wari wakoze ugafatira kuri ya tele n'ubundi bumenyi bwishi numvise uzi nta kandi kantu kakabijya kiminyanyuro muza gushiramwe cyane kuri no side yawe tuko turavuga kuri filime igiye kuza sinova ngo karabura tuzogashiramo tu gusa nibaza ko tukavugira ngaha nibaza kubazokabona kubera iyo umuntu ariko aravuga we ntutahura amajambo avuga utahura muri technique cyo ukora uvuga ati kumbe basi ntaco basireka ndagikore guca basi kugira ngo basi nawe yisange ariko naho ubundi mba numva no gikora jana kwijana birumvikana cyane bwana Simbo DOP w'ikigo kinini wo muguri kurabikora ndagushimire jewe Imana niyo nkundira nzobasanga muza muri ko murakorera ndabo uburyo bawacanza amatara ndabyose ko bimeze ariko kandi tuzogaruka turabire hamwe uburyo byagenze twumve yuko no muhungu atari wamwigisha wo kumunwa wabandi bateye ngo muraraba murumva ibyo mvuga niko bavuga ni murabi ibyo nkora nukuvuga ngo babigisha bo kumunwa ariko ugasanga ibikorwa nta biriye kandi nifuza ko baza guha amanota ku gikorwa kindi kigiye kuza mpamvu nitwa dushaka no kuvuga ahubwo gusa yisanga twavuze nyeri twisanga twavuze naho mundi nibaza yuko abantu nka bamwebwe murabo kurata ibikorwa guruca amacamo tubikorera abafana bacu kwera abafana bacu nabo nitubashira kure nitwovuga ngo ivyumviro batera mu tubibona turabibona nayo mpamvu twiteguye kuvuga ati uko biri kose tuzogerageza kubashimisha ariko tunaraba kure tunaraba kure iki naco si norenza ko izi sinema zo ku YouTube hari abantu batazira byorobizi kuri YouTube shamuga apana nga mu Burundi bari habari mu Burundi baharasa ayo nk'abana bikiriye badashobora kuziraba mu nibishasha ntabyo kubera ko bazisuzuguye canke mumva bo zirabira handi hana atari kuri YouTube kubera hari ibyo muzo babona hari ibyo batabonamo bama baraba kuri ayo makanali twinshi baje kusinyuma y'induru basanga ni yanzu bidafite isigura ashobora kubiraba kwera abandi uyu mugabo gusa ikintu maze gutora kozi uranka inzobo ugakunda umwijima weje ngo manje bayakanguba ngo abantu gahera wiyugaranye ariko urumva ntibari bwabitahure nicigwa kinini kandi ucumva yuko nimba muri ko muratendinga ino level ntimwicaye cyane ngo ama-views y'ikirenga dasobanutse ntimwicaye ngo YouTube ngo yasaze ahubwo muri ko muravuga ngo reka tubibura ubuto gwiza ejo abantu bazotahura ugasanga bari muri wa mugabo abantu ubake uri kuvuga ni Bujumbura bahari amen canke mu Burundi bwose badashobora kwicara baraba ibintu bya YouTube by'inzobe zirasobanutse bagatuma abake mugabo baraba ikintu kizima urazidiko
ko je umuntu wambere atanga kumbwira ngo bisanga ko kuza kwa ngo sinema zo gutwara mu ma festival yabonye ariko bana kuzisinema kuri YouTube ni sokoye mu havuga ati muri ibyo je byo niyumvamo niyo yambwiye ati tewe bashobora gukora sinema basi cyo twa ma festival sinzi ko binaba mbona no bishobora sana wo bisigura ko yabonye ko ibikorwa bigatanga kuri YouTube siyo byagenewe byari kuba biriko biraje handi hantu babona ko ari binini byabirenge aba barundi ariko sindiko ndababwira ngo ngoraciriritse no yose niyo mpamvu kwera umvuga ko uburyo image bayibona bitandukanye n'uburyo abahinga ba image bayibona bafise uburenganzira bwo kujudginga ariko hari aho badafite uburenganzira bwo kujudginga n'izo sinema z'abazungu nta burenganzira bwo kujudginga mweka ruko barakantu ka comment baba bakanyegeje bada commenting ngo kwanza kuri kana please se comment waza kwishira no comment ya kuri Netflix Netflix ariko cyane n'utuntu bashira kuri YouTube usanga utuntu mengano dutrera dutoya bagaca bakwereka kandi ahantu muzoyirabira kuko bari baba ariko banadandaza cyane rero n'abandi bambwira ati ngo bivyo natwe twobikora utubireka ngo sije kuri YouTube bavuga ati none gashawe mubikora mutabikora none nanje cemera nkamwe je nkeneye kumva ibindi mu ndabisohora kweli je binjohera ibindi mu ndabisohora na cyane cyane ko numva ari byanditse babirimo n'ishuri yo numva cyane gose yo numva washize kubazana ibintu bitagira ibiharuro mugasimba ndagwenda garutse uraraba neza ntuzusanga warasigaye inyuma ku isoko nimba isoko no musiri ko riradusaba bijya uvuga ko biri unprofessional urinde ko kubandanya uhagaze ku kintu bita professionalism kitari ko kirakugaburira nenda kubazi kuwa mbere mu gukora ikintu n'ibikosa iki kuvuga ati reka je muri ikintu naho ubwa mbere naho mbaye wa mbere gikoze ni bibi kiramutse kitemewe nzoba nagirageje basi yega n'ubundi byose twese tuko bizokwemera Sezi buri kugerageza amamisire uzuba ashobora kugerageza amisire nabi kagenda ihitanye quartier yose naco re onajya mvuga ibindi reka ari je rabona je umuntu yagerageje je singa ndamuca intege umuntu yagerageje singa ndamuca intege gusa umuntu yagiye kuvuga ataragerageza amuca amazi ngo je ngo ngiye gukora bino utanagerageza nuko dusubire muri shooting Bwana Simba ndagushimiye ko kanya waduhaye murakoze cyane ndabashimiye namwe Capital Center, where hard work pays off.